Pasade. Boas. Verónica. Ana, eu son Ana. Ele é Alberto. Miguel. Eu sou Miguel. Ana. Encantado. Pasade para dentro. Pero non vos ofrecemos nada. Queredes tomar algo? Un té, un café? Verónica, quédanos torta de mazá. Verónica fai unha torta de mazá fantástica. Se non che importa un café só, curto. Perfecto. Cápsula ou moca? Teño un café italiano este. Perfecto, que fagades para vos está ben. Vaiche gustar, saberás. Miguel é un sibarita do café. Para min un vaso de auga, por favor. Ah, sí, claro. Leite? Non, para min o café ten que ser só, sen azúcar. Para min tamén. Deixa, Miguel, xa o fago eu. Pero... Non te preocupes, xa o fago. O 3 de novembro, ás 17:30 horas, no Parque da Praza da Concordia, despois dun altercado verbal, Iván Vidal Rubio, de 11 anos, armado cun pau, golpeou o rostro do noso fillo Brais Porto Sánchez. As consecuencias... Armado? Armado? Non vos gusta armado? Os catro somos persoas civilizadas, estou seguro. Por que nos deixamos levar pola crispación? Por que nos irritamos inutilmente? Miguel, xa abonda. Deixemos de ser tan políticamente correctos. Xa que só somos moderados por fora, deixemos de selo dunha vez. Non, négome a seguir por aquí. Por onde? Por aquí, por este camiño, por onde nos empurraron eses dous pequenos monstruos. O noso fillo, ao que tiven que darlle paracetamol e ibuprofeno esta noite, ten parte de culpa. Iso non o converte necesariamente en inocente. Fora. A puta rúa! Xa vos saturei da bondo. A puta rúa! O meu bolso! Pero... Alberto! Alberto, axúdame! Cala a boca! O meu bolso! Pero... Rompeu-me o espello! Alberto, deféndeme, por que non me defendes? A ver, que non a estrangulei. Pero que che fixe? Non hai parte de culpa nos dous lados. Non hai que confundir as vítimas cos verdugos.